Hallelujah. Hallelujah. Yayazi manje bethethe ndithetha. Uyavuya ubona uba usoba ngaphambili. Ekhaya kwakhamba yes. Hey uthetha ngekhaya lakhe mina ngithetha ngelawo. Wakhamba yes ekhaya. Utata wayifika nawo bayamagqirha etatha kusekuseni ngofo. Likhona lafika bhuta wonke umqala wamujijekile. Wafika nesambona utata ezasiqhakazela siphethe isiba lencane. Lisithi lifuna izigazi lenhloko. Umntwana dina 10 years langithatha igqirha langifaka abathangeni langihlaba. Lifuna igazi lenhloko. Utata ulindile pha. Kuba kuyalatha utakolatha umntwana uyahlatha uyalinyazwa kodwa uJesu wachithela igazi. Athi igazi lenhloko yakho. Hallelujah. Waphathala umama izathatha izakwenka zemali lihamba igqirha nezange nemali usala ugula ukhona. Wabuye mashiya ngenye imini ixhego lami labuya liphethe isiba iswazi. Iswazi lombhongisi elalilide bhutom phakuthi ke ubuhlanti bakhona wenziwe ngamakhe. Wafika phana wathi wena mntanami iswazi likhusele nomsi. Iswazi yintoni iswazi? Iswazi likhusele ngani at the age of 12 years. Uliswazeli njengoba nilihlobo phezulu kwesibani. Nilijongisele xaqala izulu bathi lehlobo ubazojongela iswazi. Uba lihloma liza lapha funeka lijonge lapha iswazi. Uba lihloma liza lapha funeka lijonge lapha iswazi. Beka ngemiswazi xa litshisa ilanga ubumanzi buyaphuma. Laho iswazi lagoba litshiswa lilanga. Ngibangele suke ezintweni. Hallelujah. Isibaya sabe somile enkomo ekhaya kuthiwa zidlwa zinkulu kwasala inkomo yaye. Nayo yabalekiswa kwathiwa mayibalekise emachibini ngoba ngayihlela izawufa. Kodwa wayesazi uba ngayigqiba udla wayidwa udla inkomo ebuhlanti izawudlabani ke ngoku. Hallelujah. Amen. Wafika umhlobo wami pha ekhaya uhlanganani umkhulu wakho umfana wami. Ezodlala nama eliswazi kuthiwa ingalibamba phezulu ngoba bandalibamba phezulu ndizawufa. Khawundixelele lonto le irisk enjalo bazali bami uthatha into endizawubulala umntwana uzoyibeka emzini wakho. Hallelujah. Ngoba awunathemba ngelinye. Hallelujah. Wafika umhlobo wami uhlanganani. Bathi ndiwana ebangasemhlabeni sekelibambe la ndawo la swaseke manje lipitela lihle eliswazi. Yey wena zolimana odwa lethi nomi wedlala kanti yebo phathi nezaphatha. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa wafika uJesu kanti wena wayigula njalo ekhaya kwani mina ngigula amaqaba dilele phansi. Uma bengenathemba likwafika kwahlala isikhovu egate. Ungafika isikhovu lomsi ukhona umuntu ogulayo uvele waziwe nje uhambile lo. Sakhala isikhovu ngasegatini sathi wena lephuma umama lezikhalo. Wena nina Jesu ehamba inqawe engunoqawe. Wathi isikhuni somlilo. Wathi thiwa Satan. Sekufana uyenza nje. Kodwa 1993 wafika uJesu. Wafika kodadewethu efike high school. Wasindisa udadewethu wabuyela ekhaya wathi ndamkele uYesu. Isimo ekhaya singehlanga nhlobo. Umama amazinyo wonke ayishuma ngexesha elinye. Wayengasalala esela umadubule ebusuku. Ezamana nesimo ishophushi. Ngoba sase ekuthiwa uyathwasa.
Kodwa wafika udadewenu esuka esikolweni efika noYesu, wafika naye wamamkela uYesu. Leza kukubi izinto. Zakukubi izinto manje. Zatshintsha izinto. Ngaphandle kwezangoma. Ngaphandle kwentambo. Ngaphandle kwabathandazeli. Kanti Jesu yena yedwa wafike watshintsha isimo. Ndinofakazi bona ndithetha. Ujesu yena yedwa. Ujesu yena yedwa. Hallelujah. Hallelujah. Funda mama sijiyeke sisondiyeke funda verse number 19. Verse number 10, sorry. Chapter 19. Luka chapter number 19. Verse number 10. Sithandazeni mqabile. Ndifuna ukuyela ekhaya mhlanje umazi Yesu. Funda mama. Yeah. Verse 10. Kaloku yena unyana woluntu wenzela ukufuna kwanokusindisa abantu abalahlekileyo. Yeah. Wenzela uzathini? Ukufuna kwanokusindisa abantu abalahlekileyo. Uyabangcwele uYesu wezofuna asindise abantu abalahlekileyo. Hallelujah. Eyona nto eyenzela uYesu emhlabeni wayizofuna asindise abantu abalahlekileyo. Ngoba umuntu lo udala nguThixo kodwa washintsha enkolweni kaThixo wathemba ezinye izinto wamlahla uThixo. Walahlekiswa nguSathane. Hallelujah. Hallelujah. uYesu wayizofuna asindise abantu abalahlekileyo. Bathi kuyela mhlanje bengamongameli. Bathi kuyela bengabefundisi. Bathi kuyela bengobhishophi. Hallelujah. Ungamvethetha ngoThixo ecaweni xa uya kwakhe. Uthi hey ndinesimo esithile athi emfondeni. Awusuke eMonfreya na. Awusuke kwaBhaca na. Ude usuka kwaBhaca ukhamba kwaBhaca. Nam ndihamba khona. Hallelujah. Esontweni uthetha ngoJesu. Awudibana naye kupresident uphela ngeyinto. Kodwa uYesu wayesile bazalwane bami ukuzosindisa ahlakule abalahlekileyo. Hallelujah. Zininzi into ezijukisa abantu bomhlaba ongagcina ukuthi into right le kanti buduka kwabantu okuba kubo. Futhi bayicilozele edlamini. Uthatha njani wena girlfriend? Uthatha njani ungenayo intombi? Uzawuthatha njani? Ukayuza abantu abadukileyo. Nithi silokosi namhlanje uYesu wayesemhlabeni azosindisa abantu abazilahlekileyo. Abalahlekileyo. Bathi bekulobolela nje bewulobolela nyana ubathumile bayobaqala ikhasi. Sebeyabuza nje uba yefondeni uzasulaphi inyembezi yo. Bayofuna ube nomakhwapheni ma. Basamlobolela ulotsholela ngabantu abadukileyo. Kuba lonto ezokhalwa nguye. Usula inyembezi ngikhala lonto nje. Kuba lonto ezolilwa. Hallelujah. Abalahlekileyo. Hallelujah. Funda mama verse number 19. Funda mama. Verse number 10, sorry. Funda the verse. For the Son of the Man came to seek and save the lost. Yimfana wami. Ngokunathi upheye uzawulimala. Konke ezakhuphuka zenhloko ngizalimala. Zaphambana ezakwenzeka. Uthi umuntu edukileyo bawo. Hallelujah.
Siyabazi balawe basindiswayo kodwa waze nje kama yawusenje ucacisa umuntu odukileyo kodwa lithi izwi leNkosi namhlanje uJesu wayesile ukuzohlangula abantu abalahlekileyo. Diabo, come on, sawuthandaza abantwana namhlanje. Dizwile uhamba nami, mangaliswa nguwe kulendlela, uphethe kahle sithandwa sami. Ufika uphatheka kuhlumo ingcwele akwemphathe aqinise xa uvuma uJesu njengenkosi nomsindisi emveni kokufumana uHoly Spirit akamfathe bewanyelisa begxeka bebakhela umkhanyo kodwa uJesu njengenkosi nomsindisi asukame nawe abomeleze aqinise ahambe nawe. Uthanda zabantwana namhlanje anamsebenzi nokuhluthwa intoni ukhathazwa intoni usathane ezinye zisa ngamaphupha ezinye zisulele ezinye zisa ngemibono ezinye zisa ngema-ideas nabantu yoba yenza ngohlobo kodwa uJesu namhlanje lithi izwi leNkosi wayezile emhlabeni ukuzohlangula asindise abanahlekileyo kodwa kudingeka ubalulekani avume ngempilo yakhe. Haleluya, haleluya. Sinapha-ke namhlanje sinanto ezithweni mama wami, sinanto ezithweni kodwa uThixo unguNkosi, uJesu umsindisi, uJesu umhlanguli. Haleluya. Siyatshintsha isimo somuntu completely bangcwele xa ivuma uJesu. Usathana umchallenge uthi seke mvumile uJesu kodwa uThixo abelayo. Abantu abaninzi bathi behlangabezana nesimo utata akasicelayo ngaphambili namhlanje bayazihenga abanye bayazibulala, abanye bazidlise, abanye bazinikezele kwi-drugs neziyobisi bazinikezele ngoba isiko kodwa uThixo suka hambe nawe. Haleluya, haleluya. Cela sibe lezinyawo zethu manje masiyeke. Haleluya, haleluya. Please be now my Savior. Please be now. I come to please be now. Oh, please be now my Savior. Please be now. I come. Yabona lo mfana ufikele kuya basafike introduce uJesu. Uyamazi nikhula nonke betshaya lonke insamo. Bani uThixo uyasitshintsha isimo. Namhlanje amazwi wathethayo umfana kwakho. Yoba ndifuna lendlela. Funa lendlela. Sizanga zakuthome ku so sefana yabona lo mhlawa namhlanje awulokukhumbula it's a faith it is like Australia baseRoma chapter 10 verse number 9 uvuma ngomlomo ukholo ngenhliziyo yakho ukuba uYesu bamvusa uThixo wamvusa uThixo kwelabafi uthi usindiswe. Haleluya, haleluya. Seluhlise kancane lapho futhi kancane izandla zakho mfana ngizozibika khawuthi inkosi Yesu yakwamkela